waist number 21女子体挂比5段哦，女子体挂比5段哦。花花外面呢，是特别爱了，就是就是那么呢，能自己爱了，就是花花。就是花花，我明年没上啊咯，我这次那半年女子上啊咯，就是什么？来，这次那把女子力24。就是花花，我明年这里的场我了，我这次number 年，你这里我了。可大了，可什么？肉，大把envelope在他米里子嘞，阿里头嘛在弄嘛，那把不跟你什么，苦瓜不大咯，他米里子嘞，阿婆呢这次那把。就是花花，我明年3弄啊咯，我这次那把年，你次我啊咯，就是花花。就是花花，我明年Sophia no 我了，是你我的真的不忙，你只穷啊我，就是花花。再听哟，你只能把你只是27。
这是花花，我明年安那这拿了，我年这是，我这是 number 年，你这是拿了，这是什么哇？我明年路比上了，我至少考了，我这number 年，你这黑了，就是花花。就是花花，我明年我今年了，我这次能把你吃过了，可什么哇？就是花花，我明年变命了，我这是那么年，啥情了，就是什么啊？就是花花，我那明年，and Grace 我弄啊，这次能不能马上次听啊咯？就是花花，我明年应该学我了，我是真的半年，啥子你我了，就是什么啊？马古亚是吗？
苏别咯，在打了是专业打了车咯，有拉拉麦。一口光阿米，提里阿克比阿克塞图斯打了巴拉苏尼提里打嘞，罗扎嘞木嘞布尼阿克比阿克有这咯，阿咯。Okay, the winner number 3. We're gonna be count for the winner number 3 because we didn't count for the judge. We only count for the public. So for the public vote. The winner waist number. The winner is 3, okay? Number 3, the waist number 28. Number 3. Okay, we're gonna be have question for you. So she's gonna be have answer question, okay? So I want you to draw one in here and then you can answer the question. Qua ý đến nãy như khởi phố cứ na cam mà nãy như khởi thì khởi gió lo, thế mà nhá sinh à bé thằng nhá, Lisu thì rô ngã lo bé sư nụ tê mà sa tu lì zư mà mi đồ dâu la zà mà thì sinh nhá à sinh à la. What make you proud of to be Lisu? Our culture, beauty, and strong community makes me proud to be Lisu. Thank you. Atsu Shamawa. So wait. Nanda Gwabi sesh du gulango. So ite nya Lisu guglasu nabasa chiro ngalo nabasa chiro te Lisu guglasu nya meja jeli Gwabi guglango. Nabasa ngalo yinya nabasa Lisu ngalo. Number 2, the prize number 2 goes to waist number 29. 29. Okay. Oh, it's gonna be a hard question. Okay, the one nanya kunya ali nanya ta banya. Tsirama Lisu tsa leza bute nu shatu ni shama segu ku li kunya ashingala. How will you give a forward, encourage message to the younger generation of Lisu people? I would say, be proud and stay united. Oh, be proud and be proud, stay united. Thank you. So, Jemashe Gwabi, Sash Dugulango. So number 2, I'm going to you number 2 manya. Waist number 25. Yinya public vote me wa sungalo. Number nyubi yinya mate ma yengalo.
Lisu 是现你白马娘努比个，阿里伊妈咪做啦。What does Lisu National Day means to you? Because we have Lisu people living, we must have a Lisu National Day to celebrate our culture and let all the Lisu people come together. So give another one. So 一年再 question 的嘛的偏牛，把但是俺们一年那把题我嘛不懂。Okay, this is a hard question though. 你嘛Lisu从是不得路年的，路边嘛呢，阿是俺路边路的家啦。How do you define the beauty of Lisu society today? 我有Lisu出来的chỗ thế,有Lisu bet mà cứ bia lo, 有Lisu bet different style 嘅咩抓阿只阿cứ bia lo. Thank you. Rồi, sesh te sesh bị crown te, nhưng mà chính chính qua bị từ cái lá ngô. Crown cứ liang à, cũng mà bút cái này sa support. Nhiều mà đây là số mà thằng cứ liang vậy. Tại lúc chỉ tụi ni sao phụ na ta cha. Rồi ni nó mà ý chế liu qua bi, thực qua na bà nhiều bi na bà sa đây trái là sugar sự ngô. Na bà nhiều bi na bà tea bé sự. Na bà tea nhé. Na bà tea Esther. Là sugar là gừng la go. Na bà nhiều. Ngoa cho nhỉ, cứ lô bia lo, yo nimi thực qua ta là so, fashion show qua ta cái là so, à bà mà bu iza ni za bu, iza qua bi là so, shi za qua za bu, à chỉ số thế, cứ bia cứ shamu bi thili beni shalo.